Grabe taas kay pila oh. Ngayon sila ginabang kay Tatay Digong balay nila. Daghan man ay. Di kaurot na kuha eh. Ha? Kaurot milyon, ama milyon. Di kaurot. Di kaurot eh. Kuli. Grabe, Ay, di ko mag Adi nakaurot og 1 million noy. Kaurot eh, sa kalibo kada tao. Badyaw may nakadaggan. 3 kilong bugas na. Kaya sa kalibo kada tao. Grabe asa man ni taman ang pila taman si Yunis Bensalan ning pilahan eh. Ala Ay, nagantos maaptang sila. nga maaptang nga kun tabag hapon ni apta juga Pero pag magsugod na ginatagay, mapaspas mo ni. Builo na, paspas mo. Ako naka-ready kung naka-schedule naman niya. Mabilis lang yan. Taas ang pila. Sa pakaning orasahan ni pila. Kung nanay mo nagpila, dapat ganyan kadlaw dito na ka. Kung nakadaan ba? Pag abre, Ay sigurado makadala gid ni kay nagsakripisyo man. nakadala jud. Di dili ka Ada kadala. putol dari putol tulinya. Ada ra